ئەم کاتان باش بەڕێزم هیواجەمانم ڕووداوی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم. ئەمڕۆ لە باکووری کوردستان بێگومان ڕۆژێکی جیاواز هەیە بە تایبەتی دوو سەرۆک شارەوانی ئامەد دەستگیر کراون و دۆخەکە بە جۆرێکی تر ئاڵۆز بووە و پەیوەندیەکان لەگەڵ تورکیا ڕەنگە زیاتر کێشەی تێ بکەوێت لەگەڵ بەڕێز عوسمان بایدەمیر ئەندامی پەرلەمانی تورکیا و سەرکردەی دیاری باکووری کوردستان گفتوگۆ دەکەین لەم بارەیەوە کە ئێستا لێرەیەوە بێگومان دەڕواتەوە باکووری کوردستان. بەڵام کار عوسمانەوە کاتەوە باش ناخێرەدا بن زۆر سپاس. قەرار بوو لەگەڵ هەڤاڵەکانی خۆت ئەوڕۆ سەردانی پێشمەرگە بکەیت، بەڵام لەپەڕ بڕیارێک درا کە بگەڕێیتەوە باکووری کوردستان. هەوکاری چی بوو؟ بەریا هەر تشتی ئیرۆ لە هەموو ڕۆژلاتان ناوین ئەم هەموو کوردستانی لە هەر چارپارچەی کوردستان ji nemirme li Mustafa Barzanî heyanê Emroj, ji Qazî Muhammed heyanê Emroj, ji Şêx Seyidê Kal, ji Seyîd Rıza heyanê îro, heyanê şehîdên Kobanî, şehîdên Cizîr û şehîdên Musul Kerkuk. Em ji şehîdê Kurd û Kurdistan re em deyndar in. Em ji malbatê şehîda re deyndar in. Ku îro em dibêjin li hember hemû zixt û zorî, li hember hemû zordestiya ku em dibêjin Kurd heye, beriya her tişt ev bi saya serê şehîdayê. Ku îro televizyona Rûdav heye, ku îro em dikarin biaxivîn ev bi saya serê şehîdayê. Ji bona vî yekê jî lazim e ku em nirxê gelê Kurd û Kurdistan biparêzin. Fena roniya çavê xwe biparêzin. Sedema me ku em ê biçûna ziyareta peşmerge ev sedem bû. Ku em ê biçûna ziyareta birîndara ev sedem bû. Sebebî peşmerge ez bi eşkere dibêjim hemû şervanên Kurdistan li her çar parçeyê Kurdistan ew hûn xîret û namusa gelê Kurd û Kurdistan diparêzin, hûn jî rûmeta mirovayê diparêzin. Ji bona vî yekê jî weka piştgiriyek ji Bakurê Kurdistan ji bona Başûrê Kurdistan. Weka ku ew fedakariya wan ji hêla me ve tê dîtin û tê ecibandin weka moralekî, weka piştgiriyekî me xwest ku îro em ziyarete wan lê mixabin. Îro li her çar parçeyê Kurdistan rewş alozî ye. Tehdît gelek mezin. Lê bi taybetî îro li Bakurê Kurdistan ez dikarim bêjim ew keda Kurd û Kurdistan keda heftê salî, heştê salî hikûmeta Türk Ankara dixwaze tu nebik. O du şaredarên me, hevserok şaredarên me, Birêz Gulten Kişanak, Fırat Anlı, do bi hovane bi destdirêjiya hikûmeta Ankara, hikûmeta AKP hatine binçavkirin û niha di binçavdane şaredariyan Amedê jî niha di dorpêşkirina hêzên Türk yên leşkerî da ye, yên polisî da ye, werxuyaye ku vê darbe pêkbînin ew kesek hilbijartî wêşkar bistînin wê kayyum tayin bikin. Ji bo vê yekê jî lazim mecbûr man ku tenha sebebî kurdayetî bû? Min çaviya wan tenha sebebî kurdayetî bû? Beriya her tiştî. Sedem ev sedeme ku hikûmeta AKP bi taybetî serê 2 sal e pergala xwe, nêrîna xwe guheran kir nêrîna dewleta heftê salî. Zivrandinek gelek mezin pêk hat. Ev jî tê wê watê ku sedem dijminantiya Kurdayê. Ji ber ku hilbijartiyê me Kurd e, ji ber ku hêst û ramanê Kurd û Kurdistanî diparêzin, ji ber ku ji bo gelê xwe azadî dixwazin. Meqsûd murad ev e. Ez bi xwe jî 10 sal serokşerevanî Amedê bûm ji bo 2 cara
جاره یکم اسدی 55 هاتم ملبجارتن جاره دو ام اسدی 64 هاتم ملبجارتن و تو گوتنی آرمان جامعه او بو که مغزمتا گله کرد بکرانا لیبلی لگوری نیرینا آنکاری سر 10 ساله از وکا تروریست دهاتم ناو نشان کرد وکا تروریست مدن نشان کی لکرد و کردستان مافه کرد و کردستانی بپارزه کی هشمندیا پیشروش اتفاق کرد و کردستانی بپارزه ده نیرینا حکومتا ترک دا او فنا تروریست باشا لنريني حكومتي أنقرة وایە کە هاو سەرۆکانی شاراوانی ئامەد پارە و بودجیان ناردۆ بۆ قەندیل ئەوە وایە سەدی سەد درێو سەدی سەد ڤڕێ فەنە دەکە دۆڵار گوتنێ باپیرێ me hene گوتنێ داپیرێ me hene dibêjin bextê Romê tunê vana bêbextin bi direwa bi vira dixwazin hişmendiya civakê biguherîn binerin bacita şaredariya başarên mezin eşkerê diyar e min 10 sal şarevanî kir yek kuruşek para ha yek kuruşek para bê dokument tu nikarî bi serf bike yek kuruşak para bê dokument tu nikarî serf bike birayê yek dokumentekî nîşanê me bide direw lê gava ku şehrevaniya bajarên Amedê xizmetî zimanê Kurd dike xizmetî çanda Kurd dike xizmetî gelê Kurd dike ev fena xebatên terorîstî tên navnîşan kirin îro zimanê zikmakî zimanê Kurd û fena şîrên dayîka me me helal e ji ber xatirê ku dibistana serekatî hatî avakirin ew baştak ji bona wî dibistanê hatî xerçirkirin weka piştgiriya terorîstî tê navnîşan kirin هەر لەبارەی زمانەوە بێگومان تۆ قسەیەکت هەیە دەڵێی کە لەگەڵ منداڵەکان و زارۆکی خۆت جگە لە کوردی بە هیچ زمانێکی تر ناخفی بەس پرسیار ئەوەیە بەڕێزت پیکچەرێک ڕاستمێکت هەیە دەستی ئەردۆغانت گرتووە ڕەوش بۆ لەوێەوە گەیشت بەم ڕەوشەی ئێستا کە ئەوەندە ڕەوشەکە خراپە یەک دەستێ خۆت ji prosesa aşîtiyê vekişandî yek ji ser masa danûsendinê vekişiyayî ne ezm ne hereketa Kurd ne gelê Kurd me bi dilxwazî bi dilsozî me xwest ku li Tirkiye û li Bakurê Kurdistan gelê Kurd gelê Türk û hemû gelên dinê bi hev û dûra bibin şîrîgê dewletê bi nasnama xwe bi zimanê xwe bi statiya xwe jiyanekî hevpar bi hev re bidin meşandin lê mixabin piştê mesela Rojava ku Rojava Kurd ber bi statiya xwe veçûn ew ji bona dewleta Türk bu xeta sor kul Rojava Kurd gerek nibin xwedî statû binerin bira hemû biraderên me yên başûr jî baş bizanibin ez bi taybetî cî ev ji bona xuşk û birayên xwe başûr dibêjim hikûmeta Türk Ankara dibêje ku di dema aloziya Iraqê de ku em nebûn şîrîgên koalisyonê û bi leşkerî em neçûn neketin nava operasyonê di encama ew aloziya da Kurd li Başûrê Kurdistan an jî li gorî gotina wan li Bakurê Iraqê bûn xwedî dewlet lazim e ku îro em vî xeletiyê dibare nekin da ku bira li Rojavayê Kurdistan bira li Sûriyê jî dewletek wakîn û nû ava nebe ew serkewtina Başûrê Kurdistan weka xeletiyekê dibînin û
ستاتیا کردستان روجاوا آنجی لباشور آنجی لروجتا ناوین وکا تهدیده که جبو خود بینن جبو دولتا خود بینن جبو ویه که جی پیواجویا آشتیه جهیلا دولته جهیلا اردوغان و جهیلا AKP و هاتا خراکرن لی او نتنه نیرنا اردوغان باش او نیرنا CHP'ye او نیرنا MHP'ye او نیرنا دولته دولتا ترک بسرانسر باش بپارلمانتویا خو به حزب خو به لشکر خو به پلیس خو همون نها تهدید هری مزن کرد دبینه جبو یکیشی دجمنانتی بکردارات زۆر باشە پێش ئێستا لە گوتاری خۆداوتت کە تاران دیمەشق بەغداد ئەنقەرە هەمووی دژی کووردە و ئازادی سلێمانی یانی ئازادی ئامد قامیشلو واتە سەنە هەمووی بەیەکەوە پرسیار ئەوەیە کورد چی بکات چۆن پێکەوە بێ چۆن یەگرتوو بێ چۆن وا بکە هەمووی بۆ مافی خۆی بەیەکەوە تێبکۆشێ خب پرسا هری مهم اول نها استراتيجية بغداد هي استراتيجية طهران هي يا أنقرة هي يا شام هي استراتيجية أوروبا هي يا أمريكا هي جبونا پیشروجا جلوتا ناوین جبونا پیشروجا روجتا ناوین و جبونا پیشروجا کرد و کردستان استراتيجية کردا چی لباشور کردستان تشتكي لروجاوا تشتكي لباكور تشتكي لروجلا تشتكي مخابل جبو ويكي لازمك ام همو كردن روجلاتا ناوين و همو كردن جيهاني ام جي ببن خدي استراتيجيكي هاف بار باش يك دو ام ببن خدي دبلوماسيكي هاف بار لهمو جيهان سسي ام ببن خدي زمانكي هاف بار چار ایرو لهر چار پارچه کردستان چاپمنی وجدان گله کرده وجدان گله کرده و لسر آگاهی این چاپمنی هشمندی پکتی لازمه که چاپمنی به هماهی تکه و غزمتی اتفاق گله کرده کردستان باش کەواتە ئێستا لە هەموو کاتێک زەڕورتر و پێویستتر بوونی کۆنگرەی نەتەوەییە بۆ کورد هەروەها دەبێت چی بکە بۆی کۆنگرەی نەتەوەی کێکاجان قوربان بنەرن ئەس سیاسەتمەدارم لێ حەیا مرنێ ئەز نە سیاسەتمەدار ji bo demekî min jiyana xwe wexfê azadiya gelê xwe kirî lê Kurdistan nemire Kurdistan heya bi heyayê lazim bikir hemû hîzbê Kurd û Kurdistan çil başûr çil bakur rojhilat rojava hemû partî hîzbê Kurd û Kurdistan di vî estada di vî demê de bercewendiyê xunê hîzbî têkin qurbanê bercewendiyê azadiya Kurdistan ev gava yekem îroho ku em bêjin li Rojavayê Kurdistan 5 sal şûn wê hilbijartin çê bibe wê gel biçe ser sandoqê wê partiyek were partiyek herre wê yek bibe hikûmetek bi şerîka hikûmetê lazim bike em îro nebêjin hesab nekin kî desthilatdar li başûr kî desthilatdar li bakur ev ne müşkilat ji bo min müşkilat ew ku em desthilatdara ji welatê xwe derxînin an jî desthilatdara bînin ser prosesa sulhê prosesa mirovahiyê hêstên mirovahî باش ya di em xalat di em ji bo neviyekê jî lazim e ku kongrek pêk were ev kongre ji divê kongrê da jî ne şert ku hemû her çar perçe Kurdistan bi yek nêrinek bifikirin naxêr dibik îro şert û mercê başûrê Kurdistan ji bona serxebûnê amade be
از وکا کردکی باکوری دبیجم که سری من سر چاوی من از پشگری و دکم و از بوره از خدمتکاری و شرط و مرجین که ام بجن روجاوا جبونا فدراسیون آماده ای لازمه که ام باکوری ام باشوری روجلاتی بجن سر چاوا فدراسیون که ام بجن بنگاوی هی ام بوره ام خدمتی و ین باکوری کردستان بلکی شرط و مرجی وی تشتكي دي نبي لازم كان امجش به هفدر بيش شرط و مرجی باکوری کردستان دیاره لغورا شرط و مرجي هر پرچه‌کی ام همو کرد پشکریه وی آرمانجاوی بکن باش شرط و مرجی باکوری کردستان چیه بو بتسنای مافی نها حال حاضر في استيدا من قالك حز ذكر وكا كردكي از اشكرت بجما دبك برادرن ام بجن كرد كردستاني لمن رخنا بكم بجن تچما واد بجي بالراستيها من دقوكو بارلمانتا تركا يا انقره ام وربدن ام هلبدن ذاك او بارلمانتو يا برابب بارلمانتو يا كردا تركا ين عجما ين سوريانيا اسوريا ارمينيا علاويه سونيا شو قصنا باوري هنا وشو قصنا قال هنا لتركيا برابب بارلمانتو يا هميه ابيك يادو ديا لهر هرمي كردستان انجي لهرمي تركيا برا بارلمانتوي كان بيجن هرمي بيك وري والدولة الدولة هم كردا هم تركا ام بكا كرد ببن شريكة دولتي ببن شريكة بارلمانتوي مروف دكار ببن نافي في فدراسيون مروف دكار ببن نافي في خسري مروف دكار نافي ببن ايالات ليش يانك هفبار باش ليه بلي كيكا جان از نها سری سال و نیو پارلمانتوی آنکره دا بخواده بوی هشمندیا آنکره بوی نیرینا مهاپه جهاپه AKP yani بالنيرينا دولة ترك او نه ساله کی نه 2 سال او 3 سال دجی او پارلمانتوی نه پارلمانتوی او ما وك هف قبول ناكر او ما في ستاتيا كردا نقبول دك همو حزب تركي ما في زمان پروردي قبول ناكر نها ايرو استا يك چانلك يا تلفزيون نما لكردستان وشانا كردي بك زاروك تي في ها زاروك تي في جبرك بروباغندا تروریسم دیگه حتی خفلانده یک تلویزیون یک نما تو کنی تنی ترت 6 ما ترت 6 به زمان کردی دشمنی کردادک ناخیر او ما قبول ناکم لی او تنی باکوری کردستان نها دشمنانتی وان باش لهمو کردای کو ایرو کرد ببیجن که آنجی جهان ببیجه که باور لروجات ناوین جی کردارا مافی جیانی نمایی اما لمارسی آنجی لهیوی اما جبونا کرده دولتك آوا بکن خواده وی انقره بجنا بج از قبول ناکن باشه كواتا أنقرة ديوي كرد سياسة نكا بتشتو بوشاخ بتشتو تشيا خواستي أنقرة كيكا جا ام HDP براستی اف فرسندکی بو اف نیرینکی بو جبونا کو شر و پفچون مرن و کشتن پیک نهی او چاره سری پیک وره لی مخابن ایرو هو سر 2 سالی حکومت آنکارا فرسند لریو ریباز HDP استندی لی HDP سیاسته کی به چکه منیه ام نشروانم ام سیاست موانم جبویه که جی ام ندبجن ام چک بکار بیدن نخیر ام نکاره می باش لی بکانسی مسقال ذره ام سر خل بر ظلم دولت ترک ناتوین ام تسلیم فاشیزم نابن نممکنه باشه بلام ام دبر بدن کوران ام البر بدن کچه ام البر بدن
سازی عمل برخو بدن د زندان دا چند وقت د پاشاروژا کرده دا زندان بوی مالا رومتی امیج زندان تیگن مالا رومتی لیبرا همو دولتین روجاتا دا ناوین بزانه بین کرد ایدی کرد سر خلبر ظلمی ناتوین باش کەواتە دوای دەستگیرکردنی سەرۆک شارەها و سەرۆکانی شارەوانی ئامەد مەترسی هەیە کە سەرۆک شارەوانی دیکە سیاسەتمەداری دیکە پەرلەمانتارەکان تەنانەت دەستگیر بکرێن ev alozî ev siyaset bi kêmanî serê du saliyê dimeşe li Bakurê Kurdistan mirov dikare ji vî siyasetê re bêje ku siyaseta Ankarê ya dijminantiya Kurda gav bi gav level bi level giran dibe îro şerevaniya Amedê ye sibe ya Mêrdînî ye du sibe ya Wanê ye sê sibe parlamenterê armanca wan ew armanca ku hemû serkewtî û ked û berxwedana di 30 salî da şu qasana serkewtiyên Kurd li Bakurê Kurdistan hebe hemû tek biçin hemû tune bikin lê ev ne tenê dijminantiya HDP ya ev ne dijminantiya PKK ya ev dijminantiya Kurd Kurdistan hişmendiya Kurd Kurdistan باش ئەگەر وا بێت کەواتە ئێوەش ناچارن ببن بە شەڕڤان ئەگەر حکوومەتی ئەنقەرە سەرۆک شەرەوانی سیاسەتمەدار پەرلەمانتار هەمووی دەستگیر بکە çeka mina herî mezin wicdanê min e çeka mina herî mezin zimanên min e çeka mina herî mezin pênûsa min e hişmendiya min e nêrina min li jiyanê ev e lê bira ew hikûmeta ew dewleta bizane biku îro zulma kir li Bakurê Kurdistan pêk tê Başûrê Kurdistan pê nerazî Rojava Rojhilat pê nerazî Hizbên Kurdistanî pê nerazî saziyên sivîl pê nerazî çapemenî pê nerazî îro di vî weşana we de ez bi bîr û bawerim li Bakurê Kurdistan gel we temaşe dike gel hemû çapemeniyên Kurd û Kurdistanê temaşe dike ji bo yekê jî xwestek ew e ku hemû çapemeniya Kurdistan bibe wicdanên gelê Kurdistan bibe zimanê gelê Kurdistan bibe hişmendiya gelê Kurdistan ji bo vî bonê jî ez bi bîr û bawerim çawa ku Seddam têk çû çawa ku Qeddafî çêk çû çawa ku dîktatorên rojhilata navîn têk çûn wê ev dîktatoriya Ankarê jî wê têk biçe باش me dixwest ku bê mirin bê kuştin çareserî pêk were me vî dixwest û em îro jî ev dixwazin lê mixabin ew şert û mercên jiyanekî hevpar ji holê radikin ew dibêjin bira Kurd bibin kolê me bi navê Xwedê bi navê Xwedê em nabin kolê tu kesî زۆر باشە لەبەرەوەی تەنها یەک دەقەم ماوە دەمەوێت پرسیارێکی شەخصیت لێ بکەم لە شوێنێکاڵی من بۆیە بووم بە مافپەروەەر بە پارێزەری مافەکان لەبەر هۆکارێک بوو چونکە ژنێک هات وتی تۆ لە کوڕی من نەچی کوڕی من لە زیندانە ئەوە چاو em ji dayikên Kurd û Kurdistan re em deyndar em ji dayikên şehîdar re deyndar in kegoçan îro di hemû rojata navîn de fersendek di destê gelê Kurd û Kurdistan de ye peymana Sykes-Picot xelas bû lê ku peymana Sykes-Picot ji bo xatirê ku dibare nerin lazim e ku em layıqê şehîdan bin em layıqên hestên dayikên şehîda bin îro ho dijmin rast destdirêjiya dikir me qetil dikir xuşk û birayên me di bodrema de di Cidrê de dişewitîne lê tiştekî dijî heye li Kerkûk li Musul li Kobanî keç û xort ji her çar perçe Kurd û Kurdistan bi hev û dûra singa xwe dikin merta lazim e ku em siyasetmedar bibin layıqê wan şehîdan hemû hizbê Kurd û Kurdistanî lazim e ku em bibin layıqê wan şehîdan da ku bira êdî dayikên şehîda çê nebin
برن نبیجن تدشبی لاهب آن تدشبی کچم سپاس بەڕێز عوسمان بایدەمی پەرلەمانتاری کورد لە پەرلەمانی تورکیا سپاس بۆ ئێش بەڕێزان سپاس بۆ هاوکارانم تا بەرنامەیەکی دیکە بەخوای گەورەتان سپێرم شاد و کامەران بن